Dawl ġdid fuq ir-rabtiet b'saħħithom li kien hemm bejn il-kumpaniji taż-żejt George Farrugia li ngħata l-proklama u l-Ena Malta. Oriġinarjament George Farrugia kien jifforma parti mill-kumpanija tal-aħwa Farrugia, Powerplan. Il-Powerplan kienet kumpanija lokali li tinnegozja esklusivament ix-xiri taż-żejt mat-Tozza u Trafigura li huma involuti fil-każ tal-loti tal-commissions. Fl-2010 l-aħwa Farrugia ssuspettaw illi huhom George kienet jgħaddi flus mill-kumpanija tagħhom għal kumpanija personali tiegħu Lejkon. Min investigazzjoni li għamlu l-aħwa Farrugia sabu li George u l-mara tiegħu kienu qed jirċievu flus u commissions oħra illi bidritt kienu tal-kumpanija tagħhom. F'Settembru tal-2010 l-aħwa Farrugia marru Ġinivra biex jinformaw li t-Total u Trafigura illi George Farrugia m'għadux parti mill-kumpanija tagħhom. Il-ġurnal The Times irrapporta li f'laqgħa ftit tal-ġimgħat wara il-General Manager tal-kumpanija Total informa lill-aħwa Farrugia illi huma ma kinux aktar interessati f'Malta jekk preżenti fuq il-mejda tan-negozjati ma jkunx hemm George Farrugia. Min informazzjoni li ħarġet wara it-Tozza illi hija sussidjarja tat-Total ma ċaħdux li kienu jħallsu mal-€1500 kull xahar direttament lil George Farrugia. Jirriżulta li dawn il-flus kienu jmorru fil-kont bankarju tal-kumpanija Akon li issa sar magħruf li sentejn ilu bdiet tiġi investigata fuq frodi ta' taxxa. Iżda l-Ministru Tonio Fenech ma tkellem xejn. Ir-rabtiet bejn dawn il-kumpaniji taż-żejt li biegħu lil-Ena Malta u George Farrugia kienu ilhom jinbnew is-snin u jinkludu korrespondenza illi fiha hemm referenza għal AG, Ost u Minister.